Nevjerojatno. Rep, noga, gušter, Spiderman, gušter, pauk. Policajac. Pa dobro je znati da koji put snimiš i nekog čovjeka. Ovaj grad je pun živina. Zapravo, Spiderman je čovjek. Uglavnom. O, čovjek. A kaj je sljedeće? Čovjek štakor. Ima kandidata. Pazi sad ovo, čovjek štakor. Nadživio sve civilizacije. Uništava gradove u jednom potezu. Kaj misliš? Nisam baš siguran. Da, tebe pitam. Ti si fotograf, voajer. K tome i precijenjen. Nisam još ni zaračunao ove... Gospodin Brand, dajte mi račun za Parkera odmah. 4, 5, 6 fotografija, 25 za jednu, 125 za sve. Ali... Kaj god da je, ne želim čuti. Uslikaj nekaj. Ne zaboravi, ovo su fine novine, ne životinsko carstvo. Nevjerojatno. Pa, ja sam slučajno bio u zgradi do... Imao sam sreće. Cijeli stol odleti kroz prozor i nitko ne strada. Koje su šanse? Kao što ste rekli, nevjerojatno. Točno tak. Imaš koju gdje Spiderman obija sef? Ne, Spiderman. On nije obijao sef. Provalnici su obijali sef. On ih je otjerao. Spiderman unajmljuje provalnike da obiju sef. Zatim ih otjera. Za ove fotografije buš dobil $40. Super. Puta 6, 240. U slovenskim tolarima možda. Kod nas je to još uvijek $40. Za svih 6. Uzmi ili ostavi. Ajde, imam posla. Na amaterskoj snimci došlo je do velikog prometnog čepa na južnom prilazu Manhattanu. Slijede vijesti iz svijeta. 50. I dobijete ekskluzivna prava na sve fotke s mjesta zločina. Pravi trgovac. 41,20 i ni centa više. No, kaj, šu! Ak si me već oderal, ne moraš još i slavit. Krupnjaci, Parker, hoću da se mogu prebrojati vlakna na njegovom odjelu, kaj se ne mreš približiti tom mrežastom klaunu. Obzirom da se vješa po zgradama teško. Probaj štrikom, flašencugom, zmisli nekaj. Halo? Nemo, sve u redu, možda bih htjel sesti. Sam reci, meni sigurno ne smeta s obzirom da je ovo moj ured. Oprostite, gospodine Jameson, moram ići. Parker, svim hodi, moram te izbaciti iz ureda. Nevjerojatno. Napokon, Parkeru, to su fotke. Skoro si ko pravi fotograf. Ovo ću staviti preko 3 stupca, možda 4. Rasprodat ćemo kasno izdanje prije nego popijem drugi gemišt. Kaj je tebi, Parker? Tek je 9, a već si se smrknul. Okej, evo nekaj, čul sam da je Kreven lovac u gradu. Sergej Kravinov? Mislio sam da je on u ukrajinskom gulagu. Tam ga je smesel Spiderman i gle čuda, Kreven je vani. Gulazi nisu kaj su nekad bili. Možda bi to trebao provjeriti. Tak treba, donesi mi neke o Krevenu i bit će para. Platiš 1, dobiš 2. Kao 2 za 1? Tak nekak. Moja normalna rata je okej, u stvari. A sada naš gost komentator, urednik dnevnih novina J. Jonah Jameson. Hvala. Neobično je što protestiram preko konkurentskog medija, ali ovaj protest to zahtijeva. Čuli ste me i prije, a sad imamo i dokaz. Spider-Man nije heroj, on je zločinac, pošast, mutacija. A sad ga možemo optužiti i za pokušaj ubojstva. Vrijeme je da ode pomagati nekom drugom gradu. Čitaj mi Susana, Spider-Man. Pomogni New Yorku i nemoj nam više pomagati.